Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat pagi kepada semua warga USIM yang bersama kita secara dalam talian hari ini. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk sesi Ideas at USIM siri pertama. Satu platform perkongsian ringkas tepat padat tentang penggunaan teknologi dan AI dalam kerja-kerja harian dan pengajaran dan pembelajaran. Untuk sesi pagi ini kita bawakan topik yang saya pasti ramai yang nantikan, iaitu Unlocking Notebook LM AI Powered Teaching and Learning. Notebook LM ni adalah satu alat AI yang diperkenalkan oleh Google dan direka khas untuk membantu pensyarah, penyelidik serta sesiapa sahaja yang bekerja dengan dokumen atau data dalam seharian kita. Jadi hari ini kita akan tengok bagaimana ia boleh memudahkan tugasan harian kita dan meningkatkan produktiviti dan memberi nilai tambah kepada dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan sudah tentu kita sangat berbesar hati kerana bersama kita pagi ini ialah Puan Kwaza May, iaitu Digital Transformation Lead dari Google for Education Malaysia. Beliau banyak terlibat dalam inisiatif-inisiatif transformasi digital melalui Google for Education di institusi pendidikan di seluruh negara, dan insyaAllah kita akan dapat banyak insight lah yang menarik daripada beliau. Jadi sebelum kita mulakan, sedikit maklumat ringkas. Sesi ini bermula dari 10 hingga 11 pagi, sejam. Boleh gunakan ruangan chat untuk bertanya soalan pada bila-bila masa, dan kita akan buka sesi Q&A sedikit selepas pembentangan. Okey, tanpa melengahkan masa, saya dengan sukacitanya menjemput Puan Kwaza May untuk memulakan sesi beliau. Silakan. Thank you Encik Ahmad Ahmad Faiz. Faris. Faris. Okay, thank you for the introduction. Selamat pagi everyone, salam sejahtera. Thank you so much for spending your morning with me. It's going to be 1 jam, right? Tapi dia sesi, although dia sesi online, saya harap kita dapat berinteraksi, right? So kita kalau boleh gunakan macam Encik Farid cakap, gunakan ruangan chat. You nampak the reaction button kan, ada love, ada thumbs up, thumbs down. Guna all this so that yes, thank you. Yeah, guna so that I know that you are with me. Right? Kita dalam sesi ini bersama-sama. Although kita ada perbezaan screen, right? So, my name is May. So saya dari Google for Education. I think mungkin pernah jumpa dengan a few of you sebab ada yang pernah datang to Google Office kan, dah 2 cohort dah. So what we will do is hari ini saya just nak introducekan Notebook LM. Okay, so sebelum itu saya nak tanya, pernah hai, Dr. Asmi Pak ada, pernah guna Notebook LM tak? Thumbs up or thumbs down? Okay, never mind. Okay. Thank you so much for responding. I think this is the sesi yang kita nak, right? Kita nak dia lebih interaktif, kita dapat berkomunikasi and kalau ada soalan, right? Sejajar dengan budaya kami di Google, right? If you guna produk Google, you tahu kami ada all the product, ada the share button kan? Share button itu menggalakkan kolaborasi dari produk budaya dan tim-tim di Google. Kami sangat berkolaborasi, and I think this is one value yang saya nak bring forth to our virtual session hari ini. So anytime throughout the session, kalau ada soalan, tanya, boleh raise hand, boleh guna chat button, boleh guna the reaction button, okay? So hari ini sesi kita 1 hour specifically on Notebook LM. And I want to share, sekejap ya.
Kan? Notebook LM in Google, right? It is one of our Google's 2024 last year's best invention. Sebab kenapa? Sebab dia it is designed to be a personal assistant or your personal chatbot. And most importantly, Notebook LM is the output dia kan? Output dia adalah berdasarkan maklumat yang kita letak. Right? So dia tak ada halusinasi. So that is the difference. Okay? So Notebook LM, we want to unlock Notebook LM today. It's designed for educators, faculty and staff. And the content hari ini kita skewed towards macam mana orang kita di segmen higher education gunakan Notebook LM. Right? So before we start, you kena log in with your usim.edu.my, because logging in with your usim.edu.my, dia ada 3 kebaikan, 3 strength. The first one in terms of data security and protection, right? Dia ada enterprise grade data security and protection, which means that your data is not used to train the machine. Yang kedua, usim.edu.my, access dia to Notebook LM lebih banyak. Okay, compared to your Gmail dan sebagainya. Okay, and yang ketiga, kalau kita guna usim.edu.my, kadar penggunaan kita akan meningkat, right? And kita boleh berkongsi, or we can share our Notebook LM with our students, with our colleagues, and things like that. So dia gunakan domain yang sama, and in this context, our domain is usim.edu.my. Okay, so and along the same time, you boleh dengar sahaja. You can choose to just listen. You can also choose to do together with me. Okay. So what is Notebook LM? So Notebook LM is your personalized AI expert on information that you trust. So apa yang kita masukkan dalam information that you trust? Kalau you ada literature reviews yang you kena baca, tapi tak sempat nak baca, you can put it in Notebook LM. If you want to help your students prepare for exam, right, during study week, you put in your lecture notes, and you kongsikan to all your students. They are able to, based on what you put in, sources atau sumber-sumber yang you dah letak inside, they are able to chat and ask questions, right? So this is for students, dia jadi macam pedagogy dia self-directed learning. Kalau kita ada manual-manual yang tak sempat nak baca, atau meetings, YouTube link, yang Google Meet yang tak sempat recording, meeting recording yang tak sempat nak dengar dan sebagainya, when you put it in Notebook LM, you'll be able to summarize it for you as well, right? So remember that Notebook LM, it is based on sources that you trust. Apa yang kita letak dalam. Okay, apa yang pengguna itu letak dalam. So dia tak akan ada halusinasi. So what is the perbezaan? Gemini kan, Gemini dia ambil maklumat dari internet. So kalau maklumat dalam, dia pick up patterns, pick up data. So kalau maklumat dalam internet tu salah atau ada kesilapan, so output kita akan ada kesilapan, dia akan ada halusinasi, dia akan ada data bias dan sebagainya. Yang itu Gemini atau semua AI tools. Right? Not only Gemini, because AI tools, they pick up patterns. They take data on what is put in for them. Notebook LM ialah dia berdasarkan apa yang kita letak sahaja. So if we put sources yang kita dah verify, sources yang kita dah baca and kita nak tahu, ataupun YouTube yang kita nak understand, webinar yang kita dah hadir dan sebagainya, dia akan ambil maklumat dan respon dari sana sahaja. Okay? So this is what it looks like. Nanti saya akan tunjukkan secara hands-on what it look like. Tapi dia ada 3 segmen. Okay. Segmen yang paling kiri sekali ialah segmen yang kita upload all our sumber-sumber. Yang dalam konteks ini, if we want to do literature review, kita letakkan all our literature review dalam bentuk PDF dan sebagainya dalam segmen sources. Okay. And then dalam tengah tu chat. So kita baca, tanya soalan, right? What? Tell me more about this. What is the gap between literature review, literature 1 and literature 2? Help me understand literature 3 dan sebagainya.
Okay, so that is the chat. And respon-respon dari chat adalah berdasarkan sumber yang kita letak sahaja. And yang paling kanan sekali, segmen yang paling kanan sekali, kita panggil dia studio. Saya lebih suka panggil dia sebagai satu interactive board. Sebab dalam studio ini, yang ini layout yang lama, layout yang baru, you akan nampak you boleh buat audio overview, video overview, boleh buat mind map, boleh buat reports, quiz, flashcard dan sebagainya. Right? So it helps us understand information better. So Notebook LM is your research and writing tool. It's designed to help you find, summarize, or gain insight faster. And most importantly, is grounded on information that you trust, information that you share. Okay? So what is the benefit? It keeps your data private and secure as long as you use your usim.edu.my account. It's grounded in information that you trust, right? So it grounds itself on your sources. And there are the inline citation. When you ask question, dia berikan jawapan, dia ada inline citation. Yang ketiga, from information to insights. Like I said, you have 10 literature reviews you want to read, right? Tapi you don't have time to read all and it's not necessary to read all. So what you do, you put it all in Notebook LM, ask relevant questions, right? And then you get answer. And it's multimodal, multilingual. Multimodal maknanya boleh buat video, audio, mind map dan sebagainya, and dia multilingual. So I think hari itu kita ada try satu versi bahasa Arab, right? Where we translate or we get Notebook LM to actually summarize our report, yang content sources dalam bahasa English, summarize it dalam Arabic. So it's possible because it works as a translation tool as well. Okay? So how it works, nanti saya akan tunjukkan, but sebagai penerangan, you upload your sources boleh dari website, slides, your lecture notes kan, your PDF, your text, your audio. Sekarang dia dah boleh ambil JPEG, ambil PNG, so all the gambar-gambar pun dia dah boleh baca. Right? So dalam konteks usim.edu.my, you boleh masukkan sehingga 50 file, 50 files. Okay? And then you can chat, and then you create audio overview, briefing document dan sebagainya. Macam mana kita nak gunakan, right? So we get up to speed or dense on complex reading material. So reading material yang kita ada macam literature review ataupun manual yang tak sempat nak baca, kan? Ataupun agreements dan sebagainya, we can actually put it in. Right, so you upload document, you get a summary, immediately you get a summary, and then you can generate a briefing document, summary, help you write a blog post dan sebagainya, and you can create, kalau tak ada masa nak baca juga, you can create an audio overview and you can listen on the go. Right, so audio overview tu kita pun dah accept dah bahasa, kita pun dah keluarkan bahasa Melayu, Arabic, right, and all the Southeast Asian language. So if you talk about other language like Mandarin, Tamil, Japanese, Korean, all is also acceptable already. Dia dah boleh output dah suara-suara berdasarkan bahasa-bahasa yang lain. Yeah. And then we create insights for paper, articles and books. Kadang-kadang ada buku tapi tak sempat nak baca, right? Atau attend a meeting dah. The meeting recording is ready, but we are not in the meeting. Put it in Notebook LM, ask Notebook LM to give you the action items of the meeting. What am I supposed to do? I'm following up dan sebagainya. So you upload, you create insights for your articles, papers, books, or even your video recordings. Okay, so I'll show you later. I just want to go through all the slides dulu, then nanti I can show you hands-on. Masa hands-on tu, I think it's more exciting lah. And then you share knowledge and collaborate with others. So as I mentioned, dalam konteks Google Tools ini, kita ada the share button, right? So the share button is where you can share. If you are a lecturer, example, you want to help your students prepare for their study week. So you put in all your lecture notes and then you share to all your students. So students tu akan nampak all your lecture notes. Dia boleh tanya soalan. Soalan macam, help me understand chapter 3. What is important in topic 5.1, right? What are the questions that are likely to come out from chapter 5? Help me
give me answer key and things like that, right? So students, when they have a notebook LM with them based on sources yang lecturer dia dah letak, dia jadikan dia macam self-initiative, dia self-directed learning. Dia boleh belajar di mana-mana, boleh belajar pada bila-bila masa, and dia pun boleh, dia no need to ask the lecturer all the time because the materials dah ada dah dalam notebook LM. Okay? So you share your knowledge with others. Macam if you sometimes do research, literature review, you have put in, or your research assistant have put in all the journals already. So what your research assistant can do, research assistant can share this notebook LM with all of you, right? All the researchers dan sebagainya, and all of you can populate your data ataupun tanya soalan, ataupun you want to see the relation between the first literature, the second literature, and the third literature. You want to see apa relation dia orang. So you can actually put in guna mind map. So mind map akan tie in all the content for you. So saya akan tunjukkan, I think it's better for you to see, right, than to listen. But some of the use case first. Kita guna use case dulu, then kita masuk to demo, okay? So use case ialah macam you nak using 8-week foundation, 8-week unit on foundation physics concept. So you nak ajar your students 8 minggu, means around a semester, right? 2 months, right? On the foundation of physics. So what you do, you put in your materials here, right? You put in your materials here, so you can see your materials. Dia ada PDF, dia ada YouTube, dia ada link kan, dia ada link, ini link, dia ada mungkin nota-nota, link to your and sebagainya, and then you get a summary. And then this is where you can ask question. Tell me what is important in topic 5.1. Highlight the important glossary words, right, from chapter 5, example. Right, and then this is where you can do all your studio lah, mind map dan sebagainya. So I'm going to show you. You can also use this for planning. Right, kadang-kadang masuk semester baru, you want to give new ideas because we all have to acknowledge that the way our students learn sekarang, dia dah tak sama lah dengan cara kita belajar dulu, right? Last time we all use textbook. Sekarang I heard lecturers kata bagi textbook pun students tak nak ambil, kan? Dia tak nak, dia nak digital. So everything is digital now. So what we can do is put our digital textbook here and share this with our students, and then you get this. So you can do sequence lesson plan, you can do lab guide creation, right? Create a student lab guide based on your lesson plans, based on the subject and all, kan? You can actually build knowledge chat. After you after half of semester dah lalu, you want to check your students' understanding. What can you do? You can upload the materials here and then share it with them. You can share it in Moodle, right? You can copy the link. I'll teach you how to copy the link and share Moodle. Or if you use Google Classroom, kalau ada lecturers yang guna, you can actually directly embed it into Google Classroom juga. Okay, and then you can diverse learners. Kadang-kadang in our lecture, bukannya only Malaysians, you have some other students yang mungkin tak faham bahasa Melayu, mungkin English is not their first language and all, right? So you can put it in so that students, dia pergi setting, dia tukar language dia. So kalau you ada Korean students but all your content is in English atau in Arabic, for example, right? You have Korean students who wants to learn who wants to learn this subject. What can you do is put all your materials here, share it with your Korean students. Dia hanya tukar bahasa dia ke bahasa Korea, right? Korean. And then dia dah dapat all the maklumat dalam bahasa yang dia comfortable with, in a language that he or she is comfortable with, right? So it's diverse learner. You can also put in prep for your professional development. Kadang-kadang kita pergi training, pergi conference kan, pergi webinars dan pergi conference for example. Dah pergi conference, dia ada bagi presentation slides, ada bagi video recording, tapi like everything kan, dia bagi banyak leaflet dan sebagainya. What can you do? You put all the materials here and then you can share it with your colleague yang sama-sama
yang mungkin tak dapat hadir, atau your boss tanya, you pergi the conference, what do you get? What do you learn? Right? So you put all the materials here, you get Studio to help you generate a briefing document. Right? So the briefing document will be able to show you what you have learned, what are the key points dan sebagainya. So it saves time. And then in the future, you kata, I remember when I was at the conference, macam ada discuss topik ini. What can you do? Go back to the notebook LM yang you dah prepare after the conference and you boleh tanya soalan. Remind me about this topic that was discussed in the conference. Kan? So you tak perlu dah cari all the leaflet yang dah bersepah-sepah ke atau disimpan di dalam laci. Right? So this is how you use it for professional development. We want to clarify complex topics. Kan? Struggling to understand a topic. What can I do? Put it in, explain. We can visualize using mind map. Right? Because I think all of us are very visual learners. Kadang-kadang you nak tengok the relation between this and this. Right? So kita guna mind map. Nanti saya tunjukkan ya. And then generate study guide for our students. Kan? As I mentioned, tak ada masa nak study, tak ada masa nak baca. Right? Because you got 10 literature review, but you want to summarize all. What do? Go to audio overview. Klik on audio, klik sahaja, dia akan generate satu podcast dalam bahasa yang you nak. Right? So if you want English, you click English. You want bahasa Melayu, you click bahasa Melayu. You want Arabic, you click Arabic. Any language. Then you download this podcast, right? You download this podcast, you put it in your phone, and masa you exercise ke, or you on the go, you can listen to the podcast. Right? And there's also baru lancarkan video overview. So kalau you dah your students understand the concept, right? What do? You put in your materials, lecture notes and all, put in relevant videos dan sebagainya, all your teaching materials, right? You generate a video overview and you take the video and put it in your presentation slide ke, your PowerPoint ke dan sebagainya, and you can share it with your student. You can even show it in class. Right? So there are many ways to use Notebook LM. The first one, as I mentioned, we use it as collaborative research in school at work. The second one is to overcome language barriers. About your research paper can be in English, but your output language can be in any other language. It can help you write. It can be a writing assistant, right? So you all your literature review, you say, help me, guide me through what is the gap. Help me determine the gap between this and this. Help me write this and this, right? In Google, we use Notebook LM a lot for business strategy and analysis. Like if I want to understand Mohi punya digital transformation plan, right? So I have their blueprint. I masukkan dalam Notebook LM and I can just ask, tell me what is their plan from 2026 until 2035. How many students are they expecting? So based on apa yang saya letak, dia akan berikan output. So this is business strategy and analysis. Boleh guna untuk personal knowledge management. So one of the use case yang saya suka kongsi ialah masa mula-mula nak beli rumah, kan? You ada SMP. Then you ada all your loan document yang kena sign, kena baca dan sebagainya. Ada contract, kan? So you put everything in Notebook LM and then you tanya dia soalan yang you nak tahu. Tell me more about the interest rate. How long do I have to clear this and things like that, right? Or one other way yang saya gunakan recently, nak beli insurance. Tapi ada banyak company kan. So semua bagi leaflet lah, bagi policy lah, bagi kebaikan dia dan sebagainya. Tak ada masa nak buat comparison. Put all in Notebook LM and say, my son is 7 years old. What insurance can I buy? Which is the more suitable one? What are the gaps? Right? So these are things that you boleh gunakan even untuk yourself. Right? And then it can be a smart data repository. Macam saya kata tadi, you pergi conference and then you collect all the materials, put everything in Notebook LM so that in the future, you nak refer balik ke, you nak kongsi dengan your boss ke, kongsi dengan your team ke, it's all in the notebook already. You tak perlu dah, pinjam dia satu leaflet, nanti leaflet tu dia tak bagi balik. So you nak cari, masa you nak cari tu leaflet tu dekat mana? You pun tak tahu dah dekat mana kan? So put everything in Notebook LM. Notebook LM is good because you can share.
Kan? So share lah, hari ni boleh share dengan students. Untuk notebook ni boleh share dengan students. Notebook ni nak share dengan leaders, the dean. Notebook ni nak share dengan my colleague. Notebook ni share dengan my researcher. So you have different share punya function. Okay, so this is how I use Notebook LM, or this is how us in Google use Notebook LM, and I hope I'll be able to do this. Ada satu use case yang I nak show, which is like study week. Masa saya kata study week. So lecturer ni nak tolong students dia ada lebih kurang 35 students dalam kelas dia, kan? So what dia buat ialah dia letakkan all dia punya lecture notes, right? Lecture notes dengan all the bahan-bahan yang dia rasa akan help the students prepare for exam. Right? And then dia share the notebook to all dia punya students, 35 orang tu. Dia dah letak lah, like student A at usim.edu.my, student B, student C, student D dan sebagainya. Dia ambil link tu, dia letakkan dalam Moodle ataupun dia WhatsApp dekat students dia. So students tu dia click on the link saja, dia boleh tanya soalan. Help me understand this concept. I don't understand chapter 3. What is important in chapter 3 that I need to learn? Right? Imagine explain this to me in a more simple manner. Help me solve this problem. So students boleh tanya, dia tak perlu dah selalu pergi jumpa, oh doktor boleh tanya tak, oh doktor ada masa tak, dia dah tak perlu macam tu. Especially what more during study week kan, dia orang everywhere. Right? So this is one use case yang I betul-betul nampak, and I see how the students tanya soalan and the analytics yang lecturer dia dapat. Lecturer tu akan dapat dalam hari ini ada 10 soalan yang dah ditanya. Dalam the next day tu ada 12 soalan. So you tahu that your students are using it. Sama ada mereka guna ataupun mereka tak guna, you akan dapat analytics. Okay? So I want to move on now to, let me see kalau ada that lagi tak. Okay. Now I will make this available. Saya akan put these slides available to all of you so that you can use it. But I want to now move on to the actual one. Right. So this is notebooklm.google.com. Ini yang you akan nampak. Okay. When you log in notebook LM, nampak tak? Oh, tak nampak. Sekejap ya. Sekejap. Let me stop sharing. I share this first, then I will change ya. Okay, so if you go to, do you see my slide? Okay, so here, yeah. Sorry. Okay, here, notebooklm.google.com, right? Make sure this is your USIM account, right? So it should be your name at usim.edu.my, right? I dah beritahu 2 reasons. Or 3 reasons why. The first one is, kalau you guna usim.edu.my, there are enterprise grade data protection. Yang kedua ialah usim.edu.my, you akan dapat 100 notebook. 100 maknanya, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 100. Okay? And yang ketiga, when you use usim.edu.my, you boleh share to your students and your colleague within that domain. Right? So dia security dia dah protect dah. Dia dah tak ada issues of you sharing. Okay? So notebook, let me tukar balik because I want you to have the best experience in Notebook LM. Okay, notebooklm.google.com. Make sure you sign in, you dapat. And let me change to my demo account. Okay, so this is what you will see when you open your notebook, right? So in usim.edu.my, as I mentioned, you akan dapat 100 notebook. So ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Okay, and then when you open a new notebook, okay, this is what you see. You akan nampak 3 segments. This is the new layout, which I think all of you would have already. This is the new layout. So you will see bahagian kiri sini ialah for you to upload your sumber-sumber. Kan? So you upload sini, you boleh upload your PDF, your text, your markdown, your audio. Kan? Kalau ada MP3 dan sebagainya, your BMP, your GIF, your PNG, your website file,
your TIFF file, your JPEG file dan sebagainya. So these are new. Hari tu when I presented to the other USIM punya team belum ada lagi. So this is new. Right? Ini semua boleh upload dah. You can connect to your Google Drive. Right? Kalau you ada content dalam your Google Drive dan sebagainya, you can connect to your Google Drive. Okay, so this is my Google Drive punya content. And then you can also connect to website. Kalau you ada website dan sebagainya, you can connect to YouTube juga. So kalau you nak buat YouTube untuk Islamic banking. Right? So you just search Islamic bank. Oh, tak boleh. Nanti saya tunjuk. So kalau ada YouTube link, you just put in your YouTube link here and then you insert. Okay, so YouTube. Yeah. And then kalau you ada materials yang you guna dari Word file, your text file dan sebagainya, you cut and paste your text here. Okay, so copy text, letak saja, pop, dia dekat sini. Okay, so kalau dah letak sumber-sumber, you dah ada sumber. So again, I repeat, your sumber, you boleh letak sehingga 50 sumber. Okay, so mungkin 10 files, 10 website, 10 YouTube, 10 copy and paste, 10 PDF, 50 lah macam tu. Okay, total 50. Kalau you tak ada sumber, right, you need help. Nak cari sumber yang lain. What you can do, you can ask Gemini to help you search for sumber-sumber berkaitan juga. So kalau saya nak cari tentang Islamic banking, Malaysia, so I bagi dia keyword sahaja. And then saya nak cari dari mana? Nak cari dari website ataupun nak cari dari my content, my own content. So I nak cari from website and then sama I nak guna deep research ataupun fast research. So normally I just guna fast research. Dalam konteks ini dia akan recommend about 10 topic on Islamic banking Malaysia yang I boleh gunakan. Right? Sebab kadang-kadang tak dapat nak cari idea dan sebagainya, nak file dan sebagainya, nak cari sumber kan, so dia dah bagi. So dia ada sini, you see when I click view, dia ada Islamic banking in Malaysia Wikipedia. Oh, I tak mau Wikipedia. Malaysia memperkukuh kedudukan sebagai peneraju global kewangan. Okay, I want this. Malaysia gergasi, I want this. Perbankan Islam dan perbankan konvensional. Apa beza? I want, right? And I want. And then ni semua I tak nak. Example lah, ya. I tak nak. And then PDF. PDF ini mungkin saya nak. Then yang lain saya tak nak. Then I import. Tengok dalam sekejap saja saya dah ada 5 sumber yang I can use already. So ada 2 cara for you to upload your sources in Notebook LM. The first one is your own sumber. Sumber-sumber you sendiri. Yang kedua ialah you use the search function dalam Notebook LM to help you search. Okay? So ini. Oh, ini 2 mungkin tak dapat masuk sebab dia ada blocking ataupun sebagainya. So kalau tak dapat, you can just remove. Okay. Then kalau tak cukup, you cari lagi lah ataupun add your own sources. So dalam konteks ini, you see my setting ialah bahasa, my setting ini ialah bahasa Melayu. So output saya semua dah jadi bahasa Melayu. Okay. Bahasa Melayu. So I tanya soalan sekarang. So this dah ada kan? Dah ada summary. Berdasarkan 3 sumber. Sumber-sumber secara keseluruhan membincangkan mengenai kedudukan dan perbandingan perbankan Islam dan konvensional di Malaysia. Sumber pertama menekankan bagaimana Malaysia mempergerak. So dia bincang dah what you put in. Okay. So saya tanya dia soalan. Saya nak tanya, tell me more about the pros of Islamic banking from a normal user, from a new user. Tengok ya, saya tanya soalan dalam bahasa English. Output dia bahasa apa? Output dia bahasa Melayu juga. Sebab my output language is bahasa Melayu. Okay? Okay, so dia baca soalan saya dalam bahasa English, tapi jawapan dia jawab dalam bahasa Melayu. So you see, produk pembangkang Islam boleh dilanggar oleh sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa dan agama, right? So this then instead of faedah dia dipanggil riba, dia diharamkan, all this kan tak ada. Mana apa yang dia buat?
Kenapa ada number 1, number 2 ni? These are all the citations that di mana dia ambil jawapan ini. Right? So number 3 dari mana? Oh, number 3 dari sini. See? Number 3 is from here. Right? Number 7 is from where? Oh, number 7 is from here. Number 8, number 8 is from here. Number 13 dari mana? Oh, number 13 ialah dari website yang lain. Okay? Like that. Okay. I know there are questions, nanti saya jawab ya sebab I tak dapat pergi my chat. I tak dapat pergi my chat dulu. So, sekarang saya dah ada 3 sumber mengenai Islamic banking. And I don't understand still. Saya masih tak faham. Saya tak ada masa nak baca. What do I do? You see here? Sini. I just click audio overview. Sekarang audio overview pun dah upgrade dah. You boleh kata you nak bagi deep dive ke, you nak brief punya ke, you nak dia kritik ke, atau you nak dia debate. So I nak dia debate. I nak dia debate, and my language of my audio overview, I want Melayu, bahasa Melayu, and I want dia debate. Okay, I want dia debate the pros and cons of using Islamic banking for new users. For for young adults. For young adults who are new to financial and banking. Okay, so tengok dalam konteks ini saya berikan dia sedikit maklumat atau konteks apa audio overview dari segi apa audio overview saya nak. Right, so saya nak dia debate, right, bahaskan kebaikan, keburukan menggunakan Islamic banking dalam perspektif young adult. Means our youngsters, our university students, for example, young adults who are new to financial and banking. Okay, so I generate. Dalam sekejap saja saya akan dapat audio overview dalam bahasa Melayu. Right, yang membincangkan tentang topik yang saya nak, yang membahaskan topik yang saya nak. Right, so give it some time, and then saya kata, saya nak cari apakah relevant between this and this, the 3 file. So I do mind map. Mind map ni, I keluarkan, dia akan generate mind map dalam bahasa Melayu because my output language is bahasa Melayu. Alright, and then saya nak dia buat report. Sebab saya nak berikan report to my students. Not students. I want a report. So I want my students to understand what is the difference between what is Islamic banking. Right? So I maybe want to do an explanatory guide. Right? Or maybe I do a concept explainer. So I just tekan saja. In a while, I akan dapat satu dokumen yang menerangkan konsep pembangkang Islam. Okay, so you see the first one dah ready, my kewangan Islam. Right, my kewangan Islam, dia dari 3 sumber yang saya pilih tadi, dia dah letak pembangkang Islam di Malaysia dan perbandingan, kedudukan Malaysia, perbezaan utama, isu dan kontroversi, dan pilihan pengguna. Right, so I can expand lagi. Okay, so ini ada, tengok dia dah expand. So dia masih boleh buka lagi. Tengok all this arrow tu, dia boleh buka lagi. So I will not open all, but I hope you see the function of it. Dari 3 sumber yang kita tak sempat baca tu, right, or kita letak tu, dia dah collect them together, put them together and berikan dia dalam satu visual. How these 3 documents are related. Right? So, and then setiap kotak ini, all these boxes, dia ada jawapan dia sendiri. So kalau you nak tahu pasal, I nak tahu pasal, I nak tahu pasal Islam, larangan penggunaan dan pembayaran faedah. Example, I want to know about this. Okay, so what do? I click on this box, saya tekan kotak ini. Right, dia bawa saya balik to my chat here. Dia tengah membincangkan larangan penggunaan atau pembayaran faedah atau riba in a larger context. Right, so dia kata, berdasarkan sumber yang diberikan, sumber saya larangan penggunaan dan pembayaran riba adalah asas utama yang membezakan pembangkang Islam dengan pembangkang konvensional. And dia bagi
citations, inline citations. So number 3 ni dia institusi pelaburan. Dari mana? Oh, dari sumber ini. Right? So you see every response is tied back to what you put in. That's why Notebook LM is based on sources that you trust. What you put in is grounded on your information. Okay? So ini Notebook LM. Ini mind map. Kan? So mind map dah ada dekat sini. So you boleh dengar, boleh tengok nanti. And mind map ni pun you boleh download. Kan? Dia ada button dekat sini, you boleh download. So download boleh letak dalam our presentation slides dan sebagainya, boleh share. We can share it with our students juga, right? Nak tengok, okay? So function ini semua ada, semua orang akan ada. Saya sekarang ada a report to explain the concept of Islamic banking, right? Concept explainer. If you can see here, report saya suruh dia Jana, dia dah ada. Memahami kewangan Islam, panduan asas untuk anda. Apa itu kewangan Islam dan mengapa ia penting? Selamat datang ke dunia kewangan Islam. Anda pernah tertanya-tanya. So it gives me and it explained the concept of Islamic banking to me. Right? Pengenalan, you see. Ada perbezaan teras. And then ada konsep dan istilah utama yang saya perlu tahu. Like macam takbir urus syariah, mudarabah, akad dan sebagainya. Ada aplikasi praktikal. Right? Perlindungan kadar keuntungan, etika dan keterangkuman dan sebagainya. So ada perspektif kritis. Adakah dia sekadar penjenakmaan semula? Right? So there's a lot of debate, right, that it offers you in the explainer concept. Kesimpulan membuat pilihan yang tepat untuk anda. So it gives you idea on how you should when you consider, example when I'm considering Islamic banking or conventional banking, it gives me that one. So dalam sekejap lagi, I will show you the audio overview. Okay? Kita juga boleh generate video overview. Ini pun baru. Right? So what you do, you tekan the pencil ni dulu. And you tengok apa format video yang you nak. You nak dia explain ke, you nak dia brief. So untuk konteks ini, saya nak dia brief. And then what language do I want my video to be? Right? Let's say now I want my video to be in English. Or let's do Arabic. Let's do Arabic. This one betul tak Dr. Asmi? This one is Arabic kan? No, atas sikit. Atas lagi. Atas lagi. Okay, stop. Ni. No, bawah dia. Ni. That one, yes. Okay, so now I want, thank you. Now I want my video to be in Arabic. Okay, so my choose language is Arabic. And then apa style video yang saya nak? Saya nak whiteboard ke, nak kawaii style ke, nak anime style ke, nak watercolor ke, nak heritage ke, right? This is new. So I want, let's say, retro style, right? So I generate. So in a while, I akan dapat satu video dalam bahasa Arabic yang kita boleh gunakan. So I'm going to show you later. So bagi dia sikit masa. Okay, so we'll come back to this. Kita datang balik ke ni. Because I already prepared lagi satu dalam bahasa English for you. Why I want to show you the English version? I want to show you the English version sebab versi bahasa English dia ada experience yang sepenuhnya. Right? The full experience. So I want to show you the English version so that you can understand how to use it more lah. Okay? So untuk konteks bahasa English, the whole experience, pengalaman Notebook LM sepenuhnya, I actually use a topic on university mental health. Okay, so first thing first, I change my, jap, I think I cannot change, sekejap. Kalau tak, nanti dia tukar bahasa kita ni. Okay, let it be dulu. So dia akan ambil masa yang lebih panjang because dia kena baca, right? And then dia kena baca. So kita punya audio podcast dah ready. Okay, so what I'm going to do, I'm going to play an audio podcast dalam bahasa Melayu. Ya, yang ini dalam bahasa Melayu mengenai kewangan Islam. Dia membahaskan, remember our prompt tadi kita suruh dia bahaskan debate between conventional and Islamic banking. So this is the output. Let me know if you boleh dengar tak. Ya, it's a podcast ya, so you kena dengar. Selamat datang ke Boleh Wacana. dengar? Hari ini
kita akan menyelami satu persimpangan yang saya rasa agak penting dalam dunia keuangan peribadi di Malaysia. Kewangan Islam ni bukan lagi satu pilihan niche ya. Ia sekarang merangkumi kalau tak silap 46.6% daripada keseluruhan pembiayaan negara. Ini menunjukkan kedudukan Malaysia sebagai peneraju global. Tapi untuk orang muda yang baru nak mula, Okay, so you see, I kata kita nak young adults kan? So dia kata orang muda. Right, you hear some of the keywords, dia ada perbahas. Nah, so dia berdasarkan apa yang kita nak dia buat dalam audio podcast, dia akan sesuaikan. So just now mine was debate the pros and cons of Islamic banking to young adults kan, orang muda yang baru mengenali pasal kewangan dan pembankan. So this is that one. Okay, so I will not play the whole thing. While we wait for audio overview, video overview ni, saya jawab soalan dulu. Untuk Cik Nabil atau Nabil, suara boleh custom juga tak? Buat masa ni suara tak dapat custom lagi. So suara dua orang tu aja, perempuan satu, lelaki satu. Okay. Are students allowed to submit their assignments here? No. So it's not so much of an assignment platform. It's more of a notebook, a platform where they can gain knowledge or can learn things better from a student's perspective. So they can't submit their homework here. Okay. Okay. Okay, let's see. Video kita belum siap. So dia akan ambil masa lama sikit, but it's okay. I show you while saya tak dapat tukar bahasa, so saya tak nak our Arabic one dia jadi bahasa lain. So I show you apa yang universiti lain gunakan. Hari tu IIUM kan, dia ada buat syarahan and dia nak transkrip syarahan itu. Okay, dia nak transkrip syarahan itu. So what you do is kita letakkan syarahan dia dekat sini. Right, and then saya ada ni, saya suruh dia berikan transkrip 10 minit pertama of this video, of this YouTube, kan? So I want that one, dia akan keluar macam ni. Berikut adalah transkripsi yang diminta untuk 10 minit pertama syarahan tersebut berdasarkan teks yang diberikan, berdasarkan YouTube saya. Yang berusaha Tuan Syed Karamuzzaman, Syed Kabir. Of course, yang ni kena tukar lah sebab dia dengar kan, dia tak type, dia dengar. So yang ni I think is Syed, S-Y-E-D. So dia kena check balik all the spelling orang-orang, the people's name, dia kena check balik. Yang berharga Dato' Ahmad Azam, dia kena check balik semua. But what is nice that I think we all picked up is, you see, untuk memberkati majlis, marilah kita sama-sama menandatangan, mengaminkan doa, right? And it's all here. All your Islamic greetings are also all here. Right, so it can read that. Okay, and then of course terima kasih diucapkan kepada siapa yang baca doa, and then Universiti Islam Antarabangsa dipilih sebagai pengerusi Task Force Pengukuhan Madani Universiti Awam Malaysia berkuat kuasa. So you dah tak perlu dah check spelling unless nama-nama, right? Because all the spelling tu betul. We look through already. Like I mean of course nama kena check lah. Mungkin ni Osman, right? Rector dan sebagainya. Tapi apa yang kita perlu buat adalah kita hanya perlu check nama-nama, kata nama khas sahaja, right? The others tak perlu. And then this one, all the greetings are still here, right? So these are the first 10 minutes yang dia dah extract keluar. So kalau nak lagi, kata dari minit ke-11 sampai minit ke-20. Minit ke-21 sampai minit I tak suruh dia orang buat everything sekaligus because I rasa dia akan ambil masa yang sangat-sangat lama. And then kita tak mau nanti dia tergendala ataupun dia ada isu lain. So I said start with 10 minutes, then 10 minutes, then 30 minutes kan. So you boleh kumpulkan. Okay, so jom balik kita punya tu kewangan Islam. Video masih generate. So buat masa ni kita tunggu dulu. Apa yang saya nak tunjuk juga, you see ya. So saya tanya soalan now. Bagaimanakah Malaysia mengekalkan dan berkukuhkan? And kalau saya suka jawapan dia, this is important ya tuan-tuan puan-puan. If you like the answers or you agree with the answer, you kena save to note. Sini. Ya.
You press save to note, dia akan simpan di sini. Sebab what happen is, I keluar sekarang, then I cakap-cakap and then I balik, yang tu dah hilang dah. Kemungkinan yang ini akan hilang. So it's best for you to put it at the side. Maximum length of audio, dia bergantung kepada the topic. So kalau sumber saya 3 saja, mungkin audio tu hanya 8 minit ke atau kurang, 5 minit. Kalau sumber saya mungkin 50, then dia mungkin berikan audio macam 18 minit hingga 20 minit. Paling panjang yang saya pernah dapat ialah 18 minit. Audio 18 minit, ya. Oh, maximum length of the audio that can be transcribed. That IUM video is 1 hour 30 minutes. Dia orang berjaya buat. Tapi bukan satu kaligus lah. Dia buat in segment. Right? So dia berjaya buat. So I think mungkin tak ada. But have to try out. Hey, video masih generate, but I want to show you the English version. Never mind, I show you the English version. Okay. So sekarang output kita bahasa Arabic kan? Kita tak tukar, right? Our output language is bahasa Arabic. Oh, is bahasa Melayu untuk ni. Okay. So saya letakkan sumber-sumber dalam bahasa English. Right? And then now, this one all jadi bahasa Melayu. So this can be used as translation juga, translator juga kan. So English, all your materials, literature journal dalam bahasa English, tapi you lebih comfortable or you want to understand better in bahasa Melayu or even bahasa Arabic, right? The Arabic language. So you change your language. So this is bahasa Melayu. Sumber-sumber ini secara kolektif membincangkan And then kalau saya tanya soalan, output saya pun dalam bahasa Melayu. And then you see ya, this one is the podcast dalam bahasa Melayu. So you beritahu saya sama ada podcast tu you boleh accept tak? Podcast dalam bahasa Melayu. Sekejap ya. Tak ada sini pula. Ini report saya dalam bahasa Arab. I think we did this with Usim hari itu. Right, so this is the report in Bahasa Arab. So you can see my content is in English, my output language is in Arabic, and then I'll get all my output in Arabic. Okay, and then okay, I want to show you one thing just before we end. Sebab ada 8 minit lagi. Hopefully I can show you the video. Tapi video dia nampak macam ni lah. Video dia macam ni. Di bahasa English punya video. We always hear that university is supposed to be the best time of your life, right? But for millions of students, it's actually a time of intense pressure. And as we're about to see, some new research is showing just how big this mental health crisis on campus has become. The numbers, they're pretty staggering. Okay, so a major study from 2023 gives us the hard numbers. Let's just dive right in. Okay, so this is the video overview. You can download your video and attach it in your presentation slides. Okay, so this is video. And then versi bahasa English, right? The English version of the podcast, you can actually masuk dalam podcast tu untuk berbincang. You can be part of the podcast. Okay, so this is the English version of the podcast. So I buat audio overview, I change the language to English. English ya. So I dapat video ni. So you see ya. So I tanya dia soalan, dia akan jawab balik. Wait, let me play. Welcome to the deep dive. We take the source material you send us and we really dig in to pull out the key insights. That's right. Today, we're tackling a really important topic. Hey there. Want to share your thoughts on this? Yeah, just before you start, what is the one word that represents mental health? That is a great question right off the bat. A really interesting knowledge, actually. One word for something so complex. If I had to pick just one word to capture the essence of what we're talking about today, I think it would be well-being. That's a strong choice. It captures the overall state, doesn't it? Yeah, because mental health isn't just the essence. Yep, go on. Summarize this podcast into 3 sentences.
Oh, that's a very efficient request. You want the Cliff's Notes version before we even start. That's fantastic. We can do that right now. Okay, here's the core of what we're going to discuss today. It's basically that mental health challenges. Okay, so I think you get the idea. Versi bahasa English dia, right? You buat audio overview versi bahasa English, you akan nampak tangan ini. Tangan, the wave punya tangan. Tangan ini is where you can interact. Open your computer punya mic, tanya dia soalan, berdasarkan soalan you, dia akan jawab balik. So this is Notebook LM secara keseluruhan. I will go back to your video. Tapi what if Notebook LM you tanya dia soalan yang tak ada kena-mengena pun. Macam untuk mental health, tapi saya tanya dia, do you think Malaysia can win World Cup? Right? Do you think Malaysia can win the World Cup? Tak ada kena-mengena dengan mental health kan? So apa respon dia? Respon dia akan kata, there are no sources that indicate this. You tengok. Okay. Nah, berdasarkan sumber yang tiada maklumat yang membincangkan tentang keupayaan Malaysia untuk memenangi Piala Dunia. Right? Sumber-sumber ini adalah isu kesihatan mental pelajar di kalangan pelajar universiti termasuk di Malaysia. So it is based on what you put in. Kan? So isu kita mental health, so output dia, jawapan dia adalah berdasarkan mental health yang kita letak sahaja. So kalau you tanya dia, how does an aeroplane fly? Dia akan kata tiada maklumat yang menerangkan bagaimana an aeroplane fly. Right? So again, Notebook LM, most important takeaway is it is based on your own sources, information that you trust, your own knowledge. Okay? So let's go back to our video tadi, bahasa Arab punya, so that we can. Siap. Okay, so this is our video overview, right? This video overview yang short version, a brief version tentang perbankan Islam. Bahasa kita ialah bahasa Arab. The output, the design tu saya nak retro kan, so ini retro. التمويل الإسلامي في ماليزيا قصة نجاح عالمية، لكنها تواجه جدلا كبيرا في الداخل. خلينا نشوف القصة. شوفوا هالرقم، هذه هي حصة الصيرفة الإسلامية من إجمالي التمويل في البلاد. وبهذا الأداء ماليزيا في طريقها لتكون أول دولة يتجاوز فيها التمويل الإسلامي 50% من السوق. Okay, you get the idea? Right? So you tengok sumber kita in bahasa, but our output can be in any language. So this is what you can do. Your sumber can be in bahasa Melayu, bahasa Indonesia, in English. You boleh campur-campurkan di sini. What is important is your output language. So set an output language. Dalam konteks ini, kita set output language kita sebagai bahasa Melayu, tapi output language untuk video kita dalam bahasa Arabic. Okay, so it can be used as a translation tool. To me, Notebook LM is one of the most powerful tool that kita boleh dapat, especially dalam konteks higher education. I think that is all. I have some sources kalau you nak. Right, you can scan the QR. I tak dapat beri you apa-apa free gifts ataupun swag, but you can take away AI literacy resources for you to get started. So dalam tu ada satu segmen pasal Notebook LM. With that, thank you very much for your time. It's a great an hour, and I hope you find benefits in today's session. And I hope to see you again next time. Over back to you, Cik Farid. Alhamdulillah, kita sudah pun sampai ke penghujung sesi pagi ni. Terima kasih kepada semua yang kekal bersama Miss Zemain. Pertama kali, setinggi-tinggi penghargaan kepada Miss Kuah Zemain atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Kita dapat lihat sendiri bagaimana Google for Education ni berkembang dengan sangat pantas. Kalau seingat saya 2 atau 3-4 bulan lepas, ciri-ciri seperti video overview pun masih belum ada. Sekarang dah ada kan, dan audio overview pun dah pelbagai language dan kita boleh interact. So ini sangat
jelaslah menunjukkan komitmen Google untuk memperkasakan pendidikan melalui AI ni. Ya, saya sangat-sangat menggalakkan semua peserta, khususnya kepada pensyarah-pensyarah untuk luangkan masa cuba sendiri Google for Education Tools ni menggunakan akaun rasmi USIM. Dia punya email tu @usim.edu.my atau untuk pelajar @audah.usim.edu.my. So pelajar-pelajar pun digalakkan juga menggunakan. Jadi pensyarah-pensyarah juga boleh sebarkan kepada rakan-rakan staf dan para pelajar. Notebook UM ni sangatlah relevan untuk tugasan, ya, nota kuliah, pembelajaran dan research juga, ya. Kalau tuan-puan mahu sesi ringkas bersama pihak SDEC pun kami boleh bantu di bahagian BPD ni. Kami sentiasa terbuka untuk dijemput. Contohnya baru-baru ni kita dijemput oleh our CDO bawah Dr. Syaril. Ya, dia memanggil kami untuk memberikan penerangan mengenai Google for Education ni, terutama ni Notebook LM di dalam kelas. Jadi mengambil masa dalam 30 minit kami terangkan dan rata-rata pelajar sangat teruja, ya, bila dia tahu dekat USIM ni ada Google for Education ni dan boleh akses Notebook LM ni, mereka sangat teruja untuk gunakan. Jadi saya menggalakkanlah, ya, semua yang hadir ni untuk panggil kami. Dan sebelum bersurai, saya hanya ingin maklumkan sesi rakaman, sesi ini dirakam dan akan dikongsilah di dalam YouTube Studio SDEC, ya. Dan ikuti sesi AI Ideas at USIM ni di masa akan datang. Ada pelbagai lagi dan selepas ini kita akan menerangkan mengenai Notebook LM juga, tapi bagaimana nak menggunakan Notebook LM untuk membangunkan kandungan dan dimasukkan di dalam goals. Ya, tenaga pengajarnya adalah tak lain dan tak bukan Dr. Azmi, ya. Jadi boleh nantikan nanti kemudian. Dan di dalam chat ada borang maklum balas dan rekod kehadiran. Mohon semua yang hadir untuk mengisilah. Okey. Sekali lagi terima kasih kepada penceramah kita Ms. Kuah Zamei atas ceramah yang diberikan, dan semua peserta jumpa lagi dalam sesi berikutnya. Assalamualaikum dan terima kasih.